Moilan na say the kawang ya yang salam ngau awang na chai dem na. Awang ba news me. Mini pu hat me. Kinjin su ching me. Yong chudet mong sang lak ane. Taye yu okpu hadau kibu. Incident ja ngai bu ngonang. Hadau hangi sis ipu nemeng ma hadau ma ngi ngopu. Toman bay pahai je iya GB ngonang ane. Jahino yung may imni. Maila bay hawyang hadau kiye. Maila che yang tui wenbu hadau ngau China. Toman bay jahino yung may iya mon hospital de ya yang ta si bu hayang boy mon hospital meli ane. Pahai je GB iya spon ma hadau kiye. Libu hadau ngau China tau khay. Toman Konyak kadalan konggembu eman jing sau jing ne eman libu noksa kadalan jing ne yupu madai jam ngo ha o sa dau ngau chai tamna ano yilak pa mungyak su jing sau eman kay no plastic chon si yang eman jing me plastic hadau kibo botol chaja kibo yenang lak si yang hadau kiye wallet sponsor ana KNSK student Baptist Church Kongembu Department Lili and Society Lili Kongembu imane joint meeting ya yanga ado plastic yanang lak siyanga imane mini that 7 ni no plastic john siyanga declaration program yabu hataw ngau akong da chaye temnang ane mengyak su jingsaw kadalana hataw ki toy mai lengbu ngeyang mong mai bo na menyong pa bu ngau o chaye temna ano yelak ba timabu mebo mondo ongbu hataw ki lam namsa hay mon hi pa me jahino wai khang nyau pa ia yang hong ching kada ngonang to kai I ching doinan ma nang ki se to ki ibung ngonang to kai to bo ne meng ma to me screen me phang bo ato contact number me call ne meng phao se to ngo chai dem na ano yelak pa hato me Konyak yunen kai on 11 October 2024 ni 10:30 AM me meeting lak chingna se tawni bu meeting mo om lak chingna se wongpong lili ne meng bu kadalan de ana cyber society lili de ana KNSK KU ana wallet konsolan kongembu ana KBPP omyang hatu kie nikbu hada ngo chaidam nak takai adoba meeting mo om lak chingna Konyak yunen kaya information pabu atau ngau Konyak kadalanda ponga temna tini bu Konyak news atau malak nang chai bu lai bu noman asai de kawang anyai ne moi manfa amen